Nibaga sana mutegeri wa Meru TV mbetekire nko wate ugeni kire gicunji getu kia BLA kire Meru TV rukire kana mubango ya turinge mikiloketie ndaye kai mwa kenyuma ya ile chero kire kumba kwithira chikirwa mamutambo nentending kandi na mweni aita wa Inspire D kana wendo kamwita Doris na nende ethaira eta wanjangu of all traits otino keto mwache wa yakirusani wa mwithira wa yake mantu ya utarani bwege mantu jangurano aikwende newe ta chukuru na kuginya kwamba kwithira ukimwithira nontu ena mantu kathumba kana imuntu akamatite mantu kathumba akathatine kamana nende etukwamba kutha tukiaranire nwe imwe kwemo kulukira mitandao yetu yo kinyende Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kana kwina namba yetu ya SMS ni 0748 901 ukethera thairo kuwatanira na batu kire mubango ya turinge imembe tikire ngukethie nkethi charukire good morning na ngukethie ankethi chakaitene ka turi kathiunku Merry Christmas and a happy and prosperous new year 2026 Merry Christmas tutierie ntuku chiotala twari tariki 18 okay 25 minus 18 tachokere kirasikira kya masabu enditi yes tutiere ntuko mwanja atumba kutatukira thiunku ya 25 na tutierie ntuko ite kuniyera 13 atumba kutatukira kya mwaka wa 2025 imagine egoro tu twakethana kya nkethi cha happy new year Mungu ni wa maajabu kweli ni wa maajabu Thaya thothala ntuku twetha 2026 tureka kuwa mwaka yongire 25 twambire mwaka yongire 26 oi karibuni sana abutegeri wa Meru TV rwari twina Inspire D na rwari turenda kwarira mantu ya kithomo kia CBE yani result chirombere kwithira chikiumira chiari toba class grade 9 na grade 6 grade 9 na grade 6 ndirona bigetwa Kepsea na Kenjesea rwari atwe na mwarimu na akomba kwithira kitu taarire kienda tutana mbere na kumba kwithira tukithoma ndo kumenya kinyendera mutaratara ya CBC iyo bila kwithira yukiretwa na gotwikendi obwo tunaenda nalo kwina achiari bebe ingi batonere kanya gakweleswa na gakwelewa kinya thai telling you the truth akwina achiari bakuthomithiana lakini kinyoko uri muchiari na kuire na imbi mwana kuthoma atikuira twambire kuga achiari bambire kuga baretwo nguku bakarua nguku bakero beike nguku ekurua kidogo bakaitwa mitwe chapati kidogo bakaitwa pizza yani ende kuenda atrimaneta nwentu komambe yete ngwere rukira kama tanite na scarecrow atumete scarecrow ekwa na nwene niyo achumanire witithenio mwana ngarine Nachira sawa kama hii ndio CBC chama anyway karibu sana akele mutegeri wa Meru TV mwire na atawita wana na ingwiri kuruta aya Merry Christmas mutegeri wetu wa Meru TV ingokethia ria ontheore bitawa Dorcas kana ringi no mbite Inspire D karibu mubango ne jojo nikenda tumba kuthomithania na kwerwa mantu jara tu kuigwa twichanganyikirwa kiejo bwega chukuru bagwita Madam Dorcas mwalimu karibu sana mwalimu now mbere kinya tutaita kuraya CBC imbi ndenda kuga CBC those are initials letters uche githatu in full competency based curriculum yani kithomo kira kigutegera umbi bwa mwana na giategera umbi bwa mwana kiamenya umbi bwa mwana ibure ku kikabuna cha monka untu borea bukomba kutharara uturo ne bwa mwana ndabo gatwika bwa mutethi teta 844 iria twa focus akiri go pump information ki mwana no tikumenya kana mwana ucio na kumenda na kumierewa na kumigwa atirongira sto kethira twe produce mwana utachierewa kana imenya no so ria tukuga CBC tu focus ki kithomo kiria gikundiro on the competence apart from kuitana mwana amenya untu mwana una kumba umenya untu bu the skill ombi negwetwa competence na tubakire CBC twambire kuba bandu bukiambire kuwa CBE ntamenya kithira twetete ke CBE ndi
mwanya ya CBC niona CBE ni mbika na kethira itwete ke CBE ndi bando boto bange aya tauga CBC i competence based curriculum. CBE it is as well related to CBC no already competence based education. Okay. Kuna mwanya jwa competence curriculum na competence education. Ria tukuga CBE it is the holistic approach ya kithomo kira gikuofa kuma PP1 monka senior school. So nande I curriculum yonka the whole system of education. Okay. Ora tuugaga 844 system. Okay. Tukuga competence based education. Curriculum ire represent 844. Okay, CBE curriculum. Ya 844. Represent 844. Then instead of 844 to ina CBE. CBE Right. education system. Right. Now, endera kithomo kia CBC kiambire kwa introduced. Achiari ibaire confused. Na nyatha itu kwari ko muchiari ai confused. Wa murimbi mwana wake akuthoma ati kwira imbi. Awi mwana yakagwa tuwitu nguku akathinja nguku akathani mwana aketene chukuru. Mwana akija akagura aretwerero turuwe breakfast yenkala turutano kurua nini akabwithia aget, lakini deep down akorwo ni bibi ongwa na baba kubwithika na CBC ongwa imanisha ate kana ni bibi ongwa ikwenda atiwa gitumi indira yambiririe achiari mimbi batonere kanya go karithwa nthi abeleswa imbibi ongwa ana baumite kiri githomo kia 844 abayakire kie CBC na bini biba komba kwithira bakithoma kibabu arimu no ntu bibo kurutana na babetu ibwari na kanya go karithwa nthi buthomethwa CBC na CBE ni bibiongo biyite ku replace 844. Ingwetikia mwarimu wothe uria ukundiru na CBC uria uri cukuru cia thirikari ona private sector utute undergoite retooling programs. So arimu ibari tuetwe baitanwa CBC imbi nora babati komendereithia na mono nkigwatira ke CBC tutechita arimu. Wow. In CBC we are not teachers. We are facilitators of knowledge. Wow. Tonto in CBC we believe learners are not tabula rasa. Yani tabula rasa. 844 kwa mwana mind yewe empty. Okay. Ikiwa na mwalimu akirunga makirasine akauga 40 minutes ikathira kunja mauku ageta. Okay. Ate urete mwana akomenya ina atamenya kana ina. When you come to CBC ngogie mwalimu kirasini gutetheria mwana kuerewa. Tonto tugire in the mind mwana ocho already ena knowledge ira akiri newe. So as a facilitator kana mutetheria wa kugwata knowledge ira arimu ba CBC gatutethaire mwana we guide the learners atubatetharia tukabambiria level era tukabaitithia kahora monga bakagwata concept ira tukwenda batonye. Yes, so itori tuwe to bwega mono na all teachers in junior school kana ni primary levels bali well equipped kwa ndo mantu ya CBC. Akulingana na we facilitator no turaburito facilitators kabotetheria ana kana kubanga ungumete mubukono ya muchiari kana kiratune kya muchiari uraina kana gakuthoma kithomo kia CBC. Nukuona ya kachari bathuraniri bokwana akenda bethira bakiambukira na kwambire kithomo ki. Kiako kuringana na experience era ndinyo nkuona achiari batathuraniri bokungana. Tonto kinyambezete no kuona bandu antu benda biuria. Antu ibakwenda kwero imbie gwetwa CBC, imbie gwetwa Kenjesea, imbie gwetwa Kepsea, imbie gwetwa meeting expectation, antu inyethera ana ibakuthoma chukuru achiari takabata batero imbio yongo kwenda endelea. Tonto inyare turathuraga pathway cia grade 9 bara bengi bari mundune bataiji imbie kaumira pathways. So eretia tutore ari moga karande na muchiari na muritwa ukamwereithia akerwa ari ukenda ri wamenya kuthuganiria mwana na kumutetheria kumenya CBC imbi na amejukia positive. Ekaite karato aruga kumakiri 844 to yakiri CBC na CBE ima ugaruru yeku yombere kwithira kibuthu ya tarikiri 844 na nende yakiri kithomo kia CBC. Kwena mantu cha mengi mono ja chenjetie ke kithomo kigetu twitranslate kuma ke 844 to CBC. Kiambere ugategera 844 kithomo kira kiari exam oriented.
na ikionaga cukuru ire nyingi antu biigwa kikiri bakaguma uri ndi kuja kirasi ne okera na ne gitera kigerio bara bengi nya baje bakaromba rutha bageta tonto mwana na atonyetwe i exam phobia atia wona ndathite kigerio ndagwa maisha jako cha kuthuka so kikyo gitumi kia mbere kira giatumire thirikari ichinjia from 844 system to CBC niki tonto CBC kinya gateka result cia ora ciumirite thai uti no kureterwa summative toto ya mwana urero integrated science and exceeding expectation Kiswahili na meeting expectation CA na below expectation kumaanisha mwana ou result ile irita strength yewe tena ari agwete ko inya weta ki kuthura pathway ukamunenkera pathway ile ascoete the highest point opposite ya mbio ya 844 tonto 844 murito arindi kurego kuruka high school era wo no muritu gutikia abua ko twetikitie ana bara beta university na college iziboi ibogome lakini ukarigara atiri ni ate mwana ki 844 asko akai ageta university kageta college na mwicho na gatama kimea ke 10 ati tumirite knowledge na skills ira chiendereithia indi ukwetha kwithira mwana ora watikirwa na acha ati kurukite no kumwandika ari accountant so that is reason yembere ira twatumire to change kuma 844 to CBC ejire 844 eta focus on kwa identify umbi bo mwana emenya na ndere oni nde muini nacho wini ne bo akobukura mantu jara mengi ukateka rito bara bakurukirite 844 system beja kumenya bena jo bathirie chukuru out of real experience ko ai na no kumba tangaza ai na no kumba kuina whereas system ile eta to banga kumenya talent chetu ikyo kona mtu aumaka chukuru in 844 ko katuika kwa wotheri lakini with CBC right from the beginning mwana agikinya grade 1 2 3 tonto CBC ile focus ki mantu jana competence ombi bo mwana imbi ndamenya ombi bo mwana ojo na kuigo mantu ja science muno njinde ja humanities nga focus yora nga muna achagi sciences kenda gikinya guru na ari anjoini STEM pathway that is one ombi bo mwana kabiri iga focus kire attitude mwana ona kwenda gintu kiu akuthoma ari kijukia muyukire jukari eka focus ki values ugateka CBC kana ugateka ana ba CBC nya bara bengi nja tontu turi aciari na twinana no kuona mwana inya witete kuringa mwaro ngina ka mutano ngina no na fira kana kaigwa voi akwiri tu mami mukayote mwere na ndi ari gari umure kairi tontu kwina values ira system ya CBC ibangite mwana ora age exit evere nacio kintu kia mbere wendo giteo responsibility kwina self efficacy na values nyingi mono wateka competence zira CBC ku develop ana bara bengi ke CBC kwina competence mbere tumeta communication and collaboration batu ria twathoma 844 inyano iga babo mono bara bengi kwa nyonge thabu atika guchinde oto nyonge thabu atika guchinde tonto no kwenda gweto sentimere girls kana kwenda gweto University of Nairobi that is not the case with the CBC wazangi CBC runners operate as a team and the most of the running in the classroom either collaboration in form of discussions so one of the key competencies ira mwana age exiting grade 9 kana senior school abati kwethera akionya na iya apart from the kire agwete communication and collaboration na kumba kugwatanira kwaraniria na antu bangi na bagaitanira ngugi as a team kwina competence engi CBC ye ku develop imagination and creativity batu mbere nya muntu ari ndikwithira nene ukindi kuthukania wija solution tonto 844 itaitana ana ko come na new things na ingana ndi as we speak muntu ro thomere na atandiko no eterete kuandikwa ati kuthukania lakini product ya CBC bakiuka bari ke system akethere mwana wa gutega mantu akona challenge na keja na solution ya mantu jariku wow. Na mantu maingi second thing wataki 844 it was banking model Madam Muthoni we ndombere nyago ria wari high school igo ngigerio ukakiramu by the way na kiramu ri kekerio ni uka jaka uma mutwe jageta by the way unitikerio ne ndaenda kwaria mtu
Yes. Lakini wajaji CBC ana baba ituigo imeto ivamisi tore arimo bao. Itu ikawa tu na confidence na poneki ana baba they are content based. Tonto mwana from the one go ataita no gukira kigerio. Aitani konga indwa ko capture knowledge fulani. Ame wata akamithuganiria akamero akamitithia ngugi. Ko inya wera rojo tu ina kati. Bakwera mwalimu acha turete sai. No kona homa they are overconfidence niki their minds are content based. They have the content. Na nyaba ukona exit tengiri dine thayo geto bodia concept ira bara itani chionde. Akakarande akuire chionde. Which is opposite of the 844. 844 ndio dira kigero mtaka gerio gori anga physics chemistry. Chaumire muto ntukwira wandikire kigeri. Ndikozi kwata kiramite kigeri. Ko kiramite kerio. So in the CBC there is no any cramming. Again, twanchenchire kiri 844 to CBC no ntobwa unemployment issues. Yes. Tonto kidomo kira ke 844 mwana athora na wana job market. Yes. Ukakara chukuru ukathoma wathiriri ugetera kuandikwa. Na bara bengi as we speak they have really tarmacked kinya bateandiki. Lakini with CBC thirikari eremu come 2030 most of the unemployment issues chikethera chiete kabdi ate kwina pathways iki tukaikinyira. Kwina STEM pathway, kwina social science pathway, na kwina art and sport. Ana bara bageta technical pathway. Ichi chia aviation, chia building and construction. By 2028 mwana wakethira chiandikite. Notiko muntu akiuga thirikari ite gutwandika. So CBC ejete kende tetheria kukabu icio ya wagi bongogi. Tonto no renjira mwana aerwe. CBC ite kuria imbi wije. To focus on what do you know. To focus on do you know to do what you know. No kumenya kuthithia kiu wije. What do you know? Ke babu ni X. X. We are not after knowledge. Do you know what to do? What? You're coming, no question. CBC, we focus on do you know to do what you know? Mwerekeria, Mr. Alex, happy birthday. Do you know to do what you know? What you know? Nekio kona nandi mwana o CBC kinyoka botega nja kwa. Areta athoma manto chukuru. Tonto emwewe ikugwata no range ame apply after amerewa. Janja kethira aitaniro kuruga ngoko. Na mbere mpendere ya mbere achiarite katurega ngoko chienu chukuru. Toterega ngoko. No mwantawate kina wika kyangoko. No tukethira kiraji kina na 20. Menya yuko ko 20. Boke ya tu ngoko imo baturutana mutatwambia. Achiari ba Mero TV takwera toterega ngoko chienu. Tore arimo na nkara chienu. Ona serious matter. Chira chiche gutetheria. Mwana kwa actualize kira tumwitanire. Ankoeka incidents kamwe. Aranditanaga. Demori nditana agriculture. Yes. Nande okakinya kiri topic ingi itawa categorization of X. Kwe factor 0 tegairaga kenda ubanga nkara kireti nomba kwiga. Rangi. Kwa no wekera chia rendi, chia brown, ira chiena sport. No kuona? Ogatega size yenkara. Small beauty ona ichire ikagira. Yes. Kwe na interior quality. Kwe ira chiena waku ijoremwe. Anko ye. Nde tanda itanana dabera ri beje nabi. Nankara. Ango na muchiari omo totereja interview. Nde kuja nankara ira tota kirasi ne twathithia project twa categorize the small sized ones, the big ones, the white colored, the brown one, double yolk, ira chikiraki te ira china ruko ira chikirin. Ndabera na ndi toto murito yete ne wewe. Bureta butheruki. Watheruki bugete atia muntu ari interview yawe. Ankwire these runners they are content based. O muntu etere amaka karewe. Ukambure mamakire naye. Siaga ruparo jene. Chiko ya muntu ugai ni yangu no kona umana ko identify makirewe. So resources zero kaigwa mwalimu akiuka ichije chukuru.
icia gutetheria mwana ko put into practice kire itano kirasini kethira nguku by the way muciari kiuria kia nguku na makoyo kigwika mata 10 marks kire agriculture part ya home science anga ibi karo max yes ibi kairwa wethere mwana mwana muciari ambirite bete tunyancha abiche kurua mubere mwana menya kerwa atiri explain or elaborate processes the steps of preparing a poultry carcass wikirwe 10 marks kakas ne witonguko carcass re wingintu kiitirwe moyo Alex director Alex umesikia sio kuku ni kakas imekata shingo ni kakas ndokuona riu tontu project kira nukuona ni gukara biure bigicoka irwa kigerione keka bindi wetie mwana nguku no titie mwana nguku we normally do it in groups okay kethira ana ifote at least group ne there ina nguku ngikuimwe kenda toga stage 1 imbi ending bagita muto ana ibo bagitaga ukwantio kwera iya now you are not focusing on do you know muize ale muize kodija bo uije kirasi ne nkuire stage mbere ya ko prepare kakazi yanguko it is beyond can you beyond it ndakwira muntu agita kiongo kachoka wagota maguru ukachiuria ukenda ndamwitika I am supposed to see you do that kuone ukithithio ariku wow step 2 in feathering nkuone okindi feather monka katikare kanyama gati kuone karugo inyambio ndakwira iyo fo guita intano nyamwira organs mbone waturite ogitaga no menyerete ka eta wate kara kangirini kanyongo katika thuke nyama kumira you wash your meat properly ogitangeri wethiri fry no fry na nyaba fry no popali jaka wow kwa aciari bo igo twagwiti into na muno twete into via sciences science na agriculture makinikeni turetaire ni into tubitanire ana bombe gukuria kiu kindene yao kenda beja mwicho no kutiko tega kibu na community afande one kithomo kia CBC I don't know kwenja man kuona akienja anto mitandao nene thoka ndambio ithoka au njaona aike TikTok akwenja anto ne thoka na akamba uchora ya madhabu ka we akithima akenda akwenja CBC ako practice na ukuru CBC o practice nyonde rone ronke angraduate te areka gwikira ngauni buka no mwene yes tuma ngauni ya makunia na yo are tuma ubwega that is CBC niki turiga CBC ejete gutwika uteitho gitwe to provide solution are okona kwina challenge are okona okiremerwa igakwa meano already nego ni kwete no range nego itana gutumira no range ira gusolve problem chiaku so kimu chiari uro gutekera ukona maybe CBC itekwereka ikithomo giotana my friend it is the best kegera uninde borito na arwa eu me capture burunka thoma kaumira nara tonto it is focusing on nurturing the potential of the runner na ingwerere kyo kona atiri result yura chiumirite mwana yake ukethira omwe na exceeding expectation ge CRE na socio madhabu ago atambiro expectation tino agatirima na madhabu ge pathi wewe ministry kamo praise ge social science tonto ne kuona strength ye were ndewe tekire mbio ke madhabu okay compare dikire 844 weta kwa thithia biology ukagwata B+ chemistry ukagwata D physics ukagwata yonde kalithiro samative ukayo average mwana kera ngitete ate na gwite so na the CBC it is the best education system ever akiomerewa nao nono tunokati utanambira tukithomethia kukenda tumielewa na tukethera twina wantu ntuku kathumba ugitwelethia endira twambirio transit kana endira twambirio kila kumakiri 844 akuya kiri CBC aritwa ba bangirwa atemembi kimathuanio kana bwambirio kilia baiku aya ambu even as we speak already twina 844 in our nation tonto gategera arito bab the current form 3 na form 4 844 system yes no gategera grade 9 baba tonyete grade 10 CBC system 844 ya maanisha gatia miaka 8 primary ina na primary
secondary ina campus ina secondary na ina campus Iyo niyo 844 wajaki CBC ina 2663 663 itu yasini PP1 and PP2 PP1 and 2 na turi expect yana bagwethera bakirenjera between 4 to 5 years aya wajakiri 6 years kuena lower primary na upper primary 3 years lower primary, that is grade 1 2 3 alafu 3 years inge upper primary, that is grade 4 5 6 ito kwereno ari 2663 muchiari tutane nawe 2663 aya 2 oture miaka ile ya PP1 na PP2 au tuwikira tutiki 6 years ingire au i primary kuma grade 1 to 6 ende ikaganu into 2 kwena lower primary na upper primary o au tuke au 6 kumaanisha atia mwana ari grade 1 na 2 ministry itegere muichi ibabo mumenya ibabu na ni ajiari na bara bodo mira chukuru akinya grade 3 iri athitha ya entry behavior kigerio gya kumutonya ki ministry kigwitwa care Kenya hari years assessment au no ru CBC yambireia miaka ithatu embere ate kumenyekana buru 1 na 2 mwana uu ati kumenyekana wona akinya grade 3 thirikari baretera kigerio kiao October kigwitwa care Kenya ari years assessment kigerio kimutonyaia kiri ministry ukugwata au yes aya kwina 6 years ingi riu athithirie care agutonya kithirikari grade 3 athome grade 4 na 5 thirikari ari grade 4 thirikari every year nituma kigerio kiao September kigwitwa school based assessment na ari 5 mendi akaire October akaretwa kigerio kiu school based assessment riu nandi keu na school based assessment ya grade 4 na school based assessment ya grade 5 nega contribute kekira mwana akagwata gi KEPSIA ate patwi na rate 44 wa thoma okinya kiratia ngambio karikana na masabu ukata ingilisi iro kono te kombo kareka ndo acha vingi boibu wega pa CBC tonto CBC irina cha potential mwana progressively atea mwana gutonya grade 3 athithia keia ministry ni mwikirira result chiawe nare na yona performance chiawe na ni kumenya mwana riu ina strength na ina ari weak atonya grade 4 riu na 5 togewi hapa primary grade 4 ito thithia formative assessment turi athimo na chukuru waitana uga test ukona ithiri bakugwatha kiro baitene waitana uga test lakini kigerio kenegi kijaga thandi tamu na tugagita wa school based assessment tana aria nekine ekamwa result tutichionaga from our side okay grade 4 akinya 5 thandi tamu kairi neki kareta assessment ire kuona progressively mwana ari thithi atia ki various learning areas nukona rĩu irete gi progressa yes tiora wetago kethira ki 844 uthomere ta 1 2 3 uri ingania bionde kigero keja kiumi ukagwa no tokerewa no wakuruka bibingi bina ariko unukuona karuono kanini mwankare monkaua wachawi wakwetu waniachi ariba ko tu batenda kuona nkurukite nuntu uri mwarimu akirutana masabu to some extent uri ndaga to hisabu mwanga kinya secondary mwanga kinya everywhere mwarimu inyare mwana hisabu ni nda sit down sir okamonyera yara kamone na
kiario kiaya no were nkawa wachawi wa kwetu hamtaki ni shine na that was a challenge in 844 niki wethe kirazi na mwarimu andurete ni mwarimu biology kuringana na nkumea turora nkumekuruka result cha KCSE ikiumire initigatie no kuona ri gutukamenya imbi urathithe katikati ne nariku so now CBC is not focusing on the product at the end result yo aragwatire CBC ke gakonya wina yumite ne gakonya yumite na mwana nejere grade 3 athithe kia ina result ndere mwana itia grade 4 athithe school based assessment cha NEC ina result nariku ja 5 athithia ko wake karande assesswa KEPSEA me KEPSEA igere bi ukona bionde biana titabira twa compare na 844 ikyo kuona kinya gusherekea antu bate umenye imbie kuendelea tonto au ni otoke ndere ndeketi kuraya because result iche umere last week I guess on Friday tutirona na bega matwa namba sitauni na basi tauni na maratasi tikiwa si uchawi ni kuzoea Then I did go with CBC, it assesses learners' competencies progressively. Mwana ora hage kinya KEPSEA kwena competency ira ministry kwenda kuthima yone thira mwana ona igwete kuma grade 1. No kuona to kuthiria 26 tiare 6 yengi 6 na 3 de 6 yewe thirira ge KEPSEA iwichi umere na mini purpose ya KEPSEA no guteka competence iria na gutetheria placement in junior school. KEPSEA nende bebu ithi baraba grade 6 Kenya Primary School Education Assessment. Yes ewi grade 6 torikania riu na primary baithiri primary class 6 grade 6 ewi niyo primary kuthiriria roa na hapa aya PP1 na PP2 tugirire by itself. Yes. Roa primary 1 2 3 ito zara by PP1 na PP2 nende tukwito kinya graduation. Graduation ikenda baitare bo wenge konya ni ibombene. Grade 6 ru ba kuthiria. Na te ko baranki. Te ko beranga your position what. Ni konya ni still mwana competencies iria ari gwatabungana. Na ikyo kuona CBC gote mwana guchokera. Yes. Riu nande ukeja kwethera grade 3 wekiriro 20 4 wekiriro 30 wachokera 5 ugeto change 20 ira ithiri utito change kwiro kona erirwa i1 i100 transition bonde niki our aim it is to focus on the competence ki mwana akomba mono ikyo tumuthetha iria go capture kenda muchone na ara tonto tukamo expose ke broad curriculum ndio tumuthithiri integrated science mathabu Kiswahili Gisungu agriculture home science CA sport atonye oni ndenda na music ire na ndwimbo tuna chekegu kenda umira kiria ta sport pathway twete K6 yengi ndini na twete K6 yengi riu 6 yengi ke junior school na senior school meaning na senior kwambiria au 6 ere junior school na senior school meaning what 3 years in junior school iwichirekete pambere 2023 2024 2025 so they are through with their 3 years in junior school na mimi purpose ya kithomo kia junior school iko expose mwana ojo reu umire primary kire broad based curriculum tonto mostre bathoma inya subject ira batathoma naro ukethira ibothithe gintu kigwitwa polytechnical studies ibothithe gintu kigwitwa creative art and sport iwe na music na visual art na ina PE integrated science ukethira combination ya physics biology na chemistry mathabu ukethira ijara ja kuma form 1 monka form 4 on the matrix probability all those things so you expose these learners wajage polytechnical with the combination ya computer business studies na polytechnical skills ira chita no vocational and training so purpose in junior school igo expose mwana kire broad based wali bubu nde bora running areas omo expose mwaka jo ambere grade 7 thadi tamwe kinyathi the school based assessment ire neki neki juke result
grade 8 umu expose bandu kire running areas o yu cionthe gutino wa kuthura third term ikinye nek emuthithithie school based assessment you find kire agwete on the system chite kine akinya grade 9 gutene school based assessment yakathithia na inya grade 6 ana batiretero kikiro ineki riu kiro ki barathithire kya muicho kironere bathithie kya muicho 20% ire karumo gi KPSEA 20% yengirumo gi school based assessment ya grade 7 na grade 8 alafu kiwathithire kigerio kikiro over 60% kendo ringanira 20 ya KPSEA ira tugiri Kenya Primary School Education Assessment waringania na school based ya grade 7 na 8 na 60% ukareti na ndi muritu ora competency chiawe over 100%. Yes. 3 ewi miake universities ka colleges. Okay. Ora tweta university miake na gutino ri university geto miake na kaire wona rito ba exit senior school. Bageta ka miake 3. Kumira ute wa end of work. Nende mandaitari bakoneka ke CBC kweli. CBC na mandaitari bagwirana. CBC na professional chionde. Ukigora gitetie na nukuga kirita kikibanga competence yiu yitethayira ya mwana go focus kigento kiria akomba zaidi ebinge bionde kiria ndete kuthithia na kiria tharimeri giki. So at the end of the day ana ba ukona ba umete grade 9 bagitonya senior school. Senior school it is a pre-career level. Pre-career level. Ikio kona twina pathway ingana ithatu. Twina pathway gwitwa STEM pathway. STEM ute getina kya muti. Au ugatweleza. Kwina STEM pathway. Eu is science. STEM, science, technology, mathematics and engineering. Kumaanisha atia antu bara bonde bakwenda kuwa ma doctors antu bara bonde bakwenda kuwa ma engineers antu bara bonde bakwenda mwicho ne kurigebe na scientific skills na research sector ibobo bagatonyera kiri STEM pathway na STEM pathway igaima itaja thatu tiko kamejukia ire yonde weta sine school mejukia ire yonde ina pure sciences au ni mandaktari ya kuja gatonyera pure sciences physics, chemistry, biology, mathematics na general science. Ewi pure sciences. Waigwa kwa mwalimu no utwike no utirene mwalimu bio chemistry, maths, physics. Waigwa kwa daktari to au? Yes. Waigwa kwa engineer to au? So au nio professional chia mandaktari na ma engineer bagatonyera au. Gutoke kiore gyaku. Yes. Aya. Track yengi ya STEM kwina applied science. Yato kuga applied ni CBC ni ora ngwerera no kombo thithe kiwije. Na subject iria iga focus kire this pathway iri gatetheria kuthura pathway je polytechnical studies. Ngwere polytechnical studies twimita na junior school i subject iria egutetheria on practical skills. Kegeri computer retro computer no umenyere kuinya kurugurira go operate all programs uzimenye. You are practicing what you know. So ke focus kire bio agriculture. Okay, munda jore maero ocho. Tiko geta kulima na uma. Yes. So that is why we are referring to it as an applied science. Science nda kwira nguo yuna rero kwenda kuuna runo kinguo unaga ukonjete on the wrong side. Anda gwita na theory. Practically weta ki machini ubaki mbonya untu buriku. Bo. So understand pathway kukethera kwina track yengi tauge mbere ni riku. Ebere ni pure sciences. Very good. Pure sciences. Ruko na applied sciences. Kwenda ndo applied sciences. Na tauga applied sciences. Mwana ora performete best kire agriculture. Home science, kana polytechnical na go qualify for under that category. Kwina pathi kwina track yengi kire STEM igwetwa technical studies. Technical studies. Then ngo hizi anjara yu. Metalwork, building and construction, masonry, joinery, carpentry, imbienge fisheries,
mantu jau cha technical cha kwenda technical skills etio for STEM gitirakie gwitwo technical studies ewi pathway imwe yes na gipathi uto gaina tracking ngana ithatu pure sciences applied na technical kwina pathway ingi riu ni madaktari antu pau bonde kwina pathway ingi social science pathway ria tukuga social twimaanisha giuntu gikundiru na mwingi kana antu you know human beings are social creatures yes so raningiri zira chindira na mantu jegie muntu jasiari egwita na morality social studies ekagwita na wauma umite na business studies ubati kuitithia mbeca cia kungu giatia no kuona languages muntu abati kwaraniria nonke agitumaira language ikari Kiswahili Gichongo Mandarin all those social science pathway ikethire kidira na languages na humanities antu bara bakwenda kwa lawyers antu bara bakwenda kwa businessmen na career zira chintu chirerete na business studies antu bara bakwenda kwa geography imbire iretaga masurvey environmental mentalist bau meteorology yes public administration public relations anything to do with human beings yes category social science na murito go qualify kujugwa gitiraki eu aretie onyanie ombi bwawe kiri languages na humanities na pathway mwicho arts and the sport pathway ria tukuga arts twina visual art mbicha visual imanto ina crafting crafting mbicha yu eu neo visual art kwina performing art ewe jaira kiri drama music and all that sport nayo te kumenya mantu ja michezo na ndwero nambi na swimming na recreation nyamwire riu nande mwana oro kethira onyenia ombi kiri creative arts ndagwa creative arts ana baraba tegeti bakwero imbieu it is a combination of performing arts visual arts na physical education oro konyania ombi kiri that running is sport no ukethire na chances nene cha kutonya kiri hata sport pathway so madaktari and all types they those pathways. Thank you ambe tukinya ki result nende inkienda kurikirio kiuria na utwelese oboya mauku yara abukunga na yari tabano utwirire enara ura ki CBC na junior bote gwitwa arimu aburitwa facilitators na nyingwe enu ni kungained mwana aitanjire nera bubungo bukwaile bukona ini yao akuwata ima uku yako botumira nonto nende kwena challenge ingine yo bigitwe am yet to be anini kenda nyani beta kutirima na challenges you maukutane 844 itwenda na irikinya mauku itweya na kinya mauku watirima yu buthomere na dictionary emo puinde buthomere na kamusi emo puinde ana batano buthomere na yukure mana mathematics puinde lakini thai wetirima na ba PP1 mauku yara bakuthoma yo mwaka yu tiyo ya kedre ya kithoma next year so nane mauku yara okorera mwana okutha yo PP1 kinya wethera wena kangi next year kake ya PP1 ya o warige kuthoma tombie uwo ngitumurire yangi no ntukubote kuthoma mauku the same in a way such that kedre ya PP1 ana baku bonde baraba kulukira PP1 bakethera bena mauku toyake PP2 toyake grade 1 ke grade 2 lakini ke CBC itofauti sana ambuge kau karari ka challenge karari yo nara 2023 yes currently that challenge is not there tonto challenge you yejere gutwika running areas ikamanjiti okay ukarika na bwega tukiambia junior school running areas yana bathoma 14 running areas na inya na primary ibari na running areas nyingi gachiamanjirwe atia learning areas iche twaita subject tu iche twaita subjects riu ureta ukethira kwina yukuria business ukethira kwina yukuria computer no ukethira kwina yukuria polytechnical mbere
gutuika curriculum ikwa rationalized. Rationalized igukia concept iri kubwira muritwa wa that level ukaireta mu ikandiko in one book. Na ndino ntwithira ri yukura business ri ira computer ri ira polytechnic yani uturari mbere ni uma ukuja reti thirikari ja kariu ikyo kona kurari a challenge muritwa gurarire ministry yete manji ya ukia polytechnical concept ya ukia computer concept ya ukia business concept kieja ke yukuremu no kuona ikurari o etaki integrated science ikwari na yukuria health education mwanya na ra integrated science mwanya ministry emanji ikuwa one running area so as a result ya ku reduce running area 014 chieja 9 they are currently doing 9 lakini manji tonto social studies ukethera combination ya running area gwetwa life skill uri ari yuku mwanya na social studies ile gwetwa CA sport ka creative arts yare amukujangana jathatu kwari na performing arts kwari na visual art ikwari na physical education nukuona waja kire agriculture science yare mwanya na agriculture remwe bio mwanya riu maukuja hete manji so ukethira ntije kana private school cheja mu kwithirikari ukethira bara bengi ariro etogure riri tiriria niki kwina ria arira tene na kwinera ne na rationalized na ndiriu ntikuona challenge yu irio tonto thirikari endelea ku dispense mauku urecha kuija as we speak to ina variety mauku jareti from the ministry ethiri kisoiru ukethira kwina KRB kwina Kilipevu kwina Kiswahili Saili there is variety of books ira chi approve to ministry so challenge yu ya reo mbere curriculum ya rationalized aruta bara betete grade 10 indonete ngatheti-ine ya last week agwitwika bara publish mauku bariwa nende bateti yari akwithira by publish mauku ya grade 10 nontu kwina kigina we thirikari na kyo kya publish mauku nende grade 10 arita no kwithira batena gya kuthoma twichoka cukuru January out that one is not true tonto CBC e dispensa wa pa phase otukona ndia bodi kena grade 9 betete grade 10 ministry already ni ina mauku ja grade 10 na bakiuga batonya njino ane tariki tu ero mauku ja kambia kuja one by one aba kaitana nambi okay mauku ja reo thank you tu yane ndi kwina atari result cha umere chia kepsea kejesea na ikenje itangure cha kepsea kepse ichi mbuga ichiumirete ntaiko furunu chiachio iyo kenjesea iu ya umire last week on Friday wethira bwato twirigaira result twiri chiumirete twinde turi atu TV ni au tuona ibao bachindwa kiume yes no chiumira over weekend kiume kikanta kirari kwethira kiume kecha barabara ni ari topa kamati kya mbambasi ya chukuru chiandeki si uchawi ni kuzoea twina arito anga bana baitete secondary nini what up na result ichi ya nini chia CBC no tulende inya tutekomya kethira ichiumerete in fact inya chiari ko batukomya mbiana baba wete no tubate komba kutaurania ira chikuranga ni average below average ndone inya bange bagitetie mwana bakiuga mwana wao agwete yes sawa mbambiririe kaumo kuga CBC is the best ega tiri manjari njaga chio mejokia na maindi bangite it is the best education ever niki thai gote muchiari gwikumeria muchiari onge anga mwana wako na arachindire oku thai gote chukuru gwikunire chukuru enge tonto anga ene yo the best ya burachi kumeya burathithaia 844 ya chinchirwe to CBC kenda to educated discouragement ira ethere gitareigiri mwana aturite chukuru miaka 8 result ikiumira to no rigetie achiari bakaigwa so embarrassed mwana akaigwa ari embarrassed akaigwa yani use gochiete nyamu useless na nontu result chaumaira ukaigwa akwe mwana ichiura mwana nyotu kwe mwana ichulia that is not the case with the CBC tonto CBC ngwerete kutaka the cumulative result kana average mwana yuga integrated science arari na 90k arari na ambio ringanira chonde uga divide by 9 umuga gwete kina kizire therere okiri 844 so the good thing with the CBC ejete kweberia aibo ira yeja na yana kwa kigerio
na CBC ejite kuonyania guti mwana ate umbi bwawe ni ura maumbi jatingwananaga guti mwana uti kintu murungu amwikirite ndenewa each and everyone has got a very unique thing ekiri murungu ikyo kethira uri otongeretie social studies to otongeretie mathabu so ndenda kuga atiri antu ibara expectate muno maybe tu igwa ngachukuru na ni etongeretie yes mware ongani ndakwira agwete kina agwete kina guti gintu ja kiu na gitibira kirio corona yakaba gwite bonthe ndenda kuga ambuge wona mwana ekiri meabere tona level inya itu twire kubaleti na chio cheta rubrics ira tutumaira viwango fulani twina exceeding expectation iyo niyo the highest standard dira waigua wakinya nja wera mwana oku you have exceeded my expectation maybe uritirite mwana ukamuchere na ndengo aruga wethera mwana etira chwa gatunguru mwana etachwa to spices ya to nyanya karanga tuire monka munyingo jwa gwitoli na rajirene ago exceed bio expectation chiaku leo iko mwana erwa exceeding expectation according to the competencies ira ne kira thimaga na values na attitudes na skills mwana ou ari iguru beyond the expectation ira barerigirite okay haya waigwa mwana commit expectation eugo ekwandikwa ME ministry ule werenda kuona mwana ou athithetie ikumanisha they are predetermined goals and objective have been achieved mwana wana andikiri approaching expectation ikuga na gukwiria matarajio jara janeki ataja kinyira ataja kinyanira buruna gwetia guidance even akiendelea kire bweriku eu below expectation buru ekuraja na matarajio na ndenda kwira achiari omba kwithira uria ukirite urire murungu mwana okwa riu ndewe andikiri exceeding 1 kana exceeding 2 imbi agwete ndenda kuga igero bia ritoba grade 9 bia makiru na bia makiru kuma tariki 10 mwaka tariki 18 November na kigero kia makwa max ichi atarawa na chi atarawa gekiro maybe tonto ja I'm a specialist in Kiswahili. Yes. Atuge ja Kiswahili. Fasi. Ambuge for mfano fasi. Wewe mwalimu wa Swahili? Hello. Mwalimu wa Swahili. So, wajaki fasi, ukethira examiners baraba maka. Kiuria kia insha ukagikira ki mwanya u. Okay. Insha ya junior school tarawere 15 marks. Ato mwenya 10 over 15. Itagetamthiria itani max mwezi 05 itaki novera itaki ushairi nukuona uringanire paper mwana umwikiri nya 42 over 50 kuringana kira kigwete tutikeje ochia area ore antu tukuchia area kaja aina ii kuma kana aina mbiro ya approaching ye kuma eriuma ngwere 20% kama kire kepsea 20% yengi yume kire school based assessment na kigero kia mwicho kira kia makiro specialist wa various learning areas kira mwana agwatire kenda tuja kire tingire chonde tukuga ni nyanya wethera exceeding expectation 1 it is the highest level na ere tarwa kiwango gya kuma 90 to 99 marks so wana mwana oku ekiri exceeding 1 emaanisha ki learning area eu askoete katika 90 to 99. Okay. Aya, twena exceeding 2. Exceeding 2 iliambira from 75 marks to 89 marks. Muchi aliona mwana okwe ekiri 75 ekiri exceeding 2 akirie kune kwere atiri mwana aragwete running area between 75 to 89 marks. Tukurikania na exceeding. Meeting expectation weja kire vweu na wega ijairi. Kwina meeting expectation 1 na meeting expectation 2. Meeting expectation 1 iliambira from 58 to 74 marks. Wana mwana ekeri meeting expectation 1 akiri negune kwere atiri mwana agwete from 58 katika mwaka 75. Mwaka 74. Ekiro meeting expectation 2 it is from 41 marks to 57.
ko bigeri bia makiro na ibyo biyete yana rating yu kuona chikiri ariku wana mwana na 31 to 40 he approaching expectation 1 wana na 21 to 30 he approaching expectation 2 wana na 0 to 10 in below expectation 2 10 to 20 below expectation 1 ko ni ugo kariyo. Okay, thank you. Kwa kuria atiriri in 844 system kulikuwa na chance ya kuchange courses mtu akiwa let's say university. What will happen with CBC where a kid has been taught let's say art all through his life then later ikue anataka kuchange, where will he even start? Anjoke kiuria kiu mbambiririe na kuga in CBC we progressively assess the learner's competencies. Ukiona mwana u akigwata CA sport 40 agwata integrated science 70 ikambiria u athithire kigerio interest yewe na capability yewe ambiritie na ara andithania niyo kumaanisha atia mwana akiuga kinya grade 7 8 na 9 already rekana inyana kiria akwenda wengo kuthithia kana kiria akuigwa na batio thithia capability yewe ni kuonyene gi performance. Now the good thing with the CBC it does not force learners kuthoma kana kumenya kiria akiri wete kuigwa kuthoma. Meaning what? All right for onaga muntu agichinjia. Even in CBC no bagachinjia thaiji. Chukuru chiao iriumira rojo. Na araba joinite bari pureso rojo. Ministry ikaeja na kanya kaguchinjia. Ikaeja na kanya kaguchinjia no ntu boy. No ntu gintu kia mbere mwana no ethere ojuririe pathi wina amendete lakini capability yewe te kuonyanie na umbi ki 30 pathi we. Kana wethere mwana athurire pathi wina ikieja kwetherera ta athurite ni yari iguru. No kuona na ndiriu kwau placement ya senior school ikethere kariate gintu kia mbere. Ministry ga focus ri kiri mwana ojo athurite pathi wiriku atuge STEM kenjesia performance yewe raumire kariate akurukite social science agwa STEM no kuona ministry no wethere ni puresite gi social science no ntuneo akurukite nawe mwana wethere arenda kuthithia STEM no ntuneo akuigwendete kwina chance ya kuchinjia. Okay, there is a chance. No kuona kwina chance ya kuchinjia na yeye akaumira atia wona rojo ba assess through the kondiera bakaewa chukurira weti wona utamendete kana teo wathugana iria ministry ikarugura windows for 5 days kuma tariki 23 mwaka 28 no gachinjia chukuru atia ugachinjia chukuru kana pathi weku gukurukira vacancy eu ethera urenda ku join Meru Senior School iyo nyane kwina kanya aume. Okay, Meru School iyo nyane kwina kanya iyo nyane kwina kanya na gora yanzi na junior principal ku bojoreria placement abojoreria placement ministry itage ya approve before 2 weeks icha mbere ugitatia on join in January na ndenda kwira muchiari u atiri wona mwana amwite no ngatete ngaided properly in CBC tote force issues mwana akeja kwira onire ndenda kwa daktari omweretia tutaya performance kuma grade 7 tega aja science yogwata 20 social kagwata 90 mathabu kagwata 80 integrated science ikokugwa ukaanda daktari atana nukuonyania capability ekwite kuonyaniria ombi bwaku uraburi so waigwa ana bochurikie pathi weu we have really guided them tweta achiari twabanga endi monka mwana igwa uma ombi bwako buri ki pathi weji na igwa na batigo change aga change okere second best yewe. Yes. Thank you. We need more of this because ingwana kuthira ndina ume wakwana ambere kinya nkiambire wiki agako geta kuthoma ntika tutagetwa michamanio ambita ndia kari no tunatera ko waigwa kaigwa iyo kauga ogepa muthomera njo. Yes na kinya mukinyo lange mura we oni kanda enderia ng'ombe bika ng'ombe nge chukuru ni wega sana ingora ndeka chetu ikuthire chukiri tucherukiri
Ebe sana mutegeri wa Meru TV nendo kwa kanya akandeka ile chokera rengi wenu na withira wina kanya agakwa mutiari mataro kwina muchire kuba kithomo kia CBC kiomera i mathatu uterwa. Mutegeri wa Meru TV kankwire okaire ni betawa Madam Dorcas no mbite Inspire D na wigo wina ga challenge ka kwerewa CBC ndio no unchwa gukurukira 0704 089 561 na nkithirikiria ndenda gukwira wale uri wonde CBC is here to stay. It is the best education ever. Tonto ete gukinyiria mwana kuthithio ndo ati kwenda njoke nku woni uri muchiari kontegerete ki Meru TV utegete gukinyiria mwana kwa daktari tonto uri daktari utegete gukinyiria mwana kwa mwalimu tonto uri mwalimu mwana akwira ni pathi wina ne kuigua ne ombati uthithia no mitegera wona ina career opportunities nyingi mbere nare me career can develop. Why this is not a one day event. Mutetherie unachiki kindene yo tonto ikyo akonye ne umbi bwake ne kia kwenda na akomba kumira antu aega. Yes, thank you anabaga sana Madam Dorcas nimbe tikirengwete Inspired na wakada kwaraniria na Madam Dorcas ni namba yewe ni 0704 089561 0704 089561 ukenda kumenya matu kathomba ayeke kithomo kike CBC na matu changia mainge yegie mutaratara ya CBC CBE ne ateba ku placewa we mwana ukunende wiri ne exceeded expectation utokomnyina abati wiki nyote kwela bibiongwa bikomba kuthira bikiarirwo mwaririe na akomba kuthira gikueleza imwe kwa imwe na ngeta na mbere akomba kuthira twimureta au kendeta na mbere no tukunura akili yetu na kinyo tuthomithia mantu jegi mutaratara yo kithomo kia CBC. Good morning, Merry Christmas ikiloketie endeke ila kinyu me athaitha tucherukire kumba kuthira chikirwa mo kaita kuraya no tukendera ngichokera na mushimu wa lairangi tukiarire mantu jegi siasa na kinya gwitu na mbere abo county ya Meru. Mitandao ya kinyanire kama kawaida Facebook na YouTube ni Meru TV Kenya.